Znači, ovaj što je vas strpao zato što je me rekao da ćete da umrete tu, sad je on u pritvoru. Vidite, kad su oni mene mučili, ja sam njima rekao da imam Boga i da će oni proći isto kao ja. I evo, ima Boga. Oni prolaze isto kao ja. Evo, 3. godina je jedan, druga godina u pritvoru. A čekaj, li ostao neko iz te grupe u zatvoru? Da je osuđen? Ne. Ne, od svih ovih vas koji su, Da. oni su tu. Kako kad je on organizator čovjek pušten, kako drugi da ostanu? Ali sad je u redu, organizator je tamo gdje treba da bude. Organizator državnog udara je tamo u pritvoru gdje treba da bude. Jer je on organizator, taj tužilac je organizator svega toga. Jer mi kad smo razgovarali tada i kad je poturio to policijsko oružje, kad ja kažem kako oružje, čemu pričate, gdje ste vi našli oružje, videli? Kažem, oružje je bilo, kaže bre, generale, pa video si bre vojnik. Majke mi. Kaže, oružje ćeš ti da prihvatiš, kaže, u svom sporazumu da si ti doneo oružje da izvršiš državni udar. Mi smo u sudskom postupku došli posle do reversa iz policije da oružje je donešeno iz magacina policije. Podmetnuto u neku kuću nekog inspektora policije i da su oni tamo pravili te snimke da je oružje tu, da eto, sad će da tim oružjem da se izvrši državni udar.